Cijenjene pratiteljke i pratioci, Esselamu alaikum i dobrodošli u još jedan Bahar podcast. Zahvaljujući volonterizmu, zajednica jača iznutra i spolja. I ljudi koji tu žive mnogo su sretniji i zadovoljniji ili bi barem trebali biti, jer takva zajednica pruža im priliku da prime ili pruže pomoć kroz volonterizam. Da volontiranje uvijek donese emotivnu satisfakciju, najbolje zna moja današnja gošća, dobitnica priznanja volonter godine i prvi volonter s dugoročnim volontiranjem u sjedištu Nacionalnog društva u odjelu za zdravlje, njegu i prvu pomoć, Ruveida Dizdarević. Esselamu alaikum i dobro mi došli. Alaikum salam, bolje vas našla. Ruveida, nekako obično različite krizne situacije kao što su zemljotresi, poplave, u čovjeku probudi taj osjećaj solidarnosti i humanosti da bude od pomoći drugome. Gledajući takve slike u tim momentima svi mi poželimo, čini mi se, da volontiramo. Za početak zanima me kada ti počinješ volontirati i šta je to pokrenulo u tebi želju ili potrebu da pomažeš drugima? Dakle, moj prvi volonterski korac inspirisan su mojom rahmetli nanom koja je bila volonterka Crvenog križa u toku rata. Dakle, vršila je podjelu hrane koja je pripremljena u kuhinji Crvenog križa i čak kada je Crveni križ izgubio prostor za podjelu, Nana je to vršila ispred svojih avlijskih vrata i čak i kada se to završeno, mimo toga odlazila na vrata ljudima koji nisu bili u potrebi, koji nisu bili u mogućnosti da dođu da pokupe dakle, taj obrok. I osjećaj pripadnosti organizacije poput Crvenog križa potaknuo me da primijetim utjecaj koji Crveni križ ima u životima i promjenama života na bolje. I gledajući unazad, svaki trenutak volontiranja je mali doprinos poboljšanju društva. Dakle, ta neka potreba da pomažeš drugima kod tebe doseže još daleko nekako u porodičnoj genezi, ako tako mogu kazati. Što mi je jako zanimljivo bilo, evo slušajući te. Evo često čujemo rečenice šta mi je dalo društvo, šta nam je dala država, pa je li Ruveida onda volonterizam odgovor na to i kako prepoznati najbolji put i način volontiranja? Pa smatram da je bitno postaviti sebi pitanje koji je moj cilj volontiranja. Dakle, ja ne samo da pomažem drugima volontiranjem, već želim unaprijediti svoje vještine i naučiti nešto novo. Također smatram da je ključno naći način i vidjeti gdje u stvari vi najviše možete doprinijeti. I smatram da ne bi bilo zgoreg možda posavjetovati se sa nekim volonterom iz te organizacije koji je već dugo tu i samim tim dobili bi onako realan prikaz iskustava i očekivanja. A i smatram da je ključno voljeti ono što radite jer kada volontirate s ljubavlju, ne samo da to poboljšava produktivnost tog volontiranja i produktivnost samog rada, već i to volontiranje jednostavno bude ispunjavajuće, tako mogu reći. A kada govorimo o volonterizmu, to je jedan širok spektar aktivnosti. Osim toga što pomažemo drugima, mi ispoljavamo i neke svoje vještine, sposobnosti, razvijamo radne navike, ispoljavamo kreativnost. Stoga me zanima, smatraš li ili evo koliko je bitno volontiranje za izgradnju zdrave ličnosti? Pa evo volontiranjem razvijamo razumijevanje potreba drugih ljudi i razvijamo taj osjećaj empatije koji smatram da je ključan za razvijanje zdrave emocionalne inteligencije. Također prilagođavanjem rada s različitim skupinama ljudi, različitim dobnim skupinama gdje su prisutne tu i neke kulturološke razlike i karakterne razlike, daleko da razvija te vještine komunikacije, a pored toga timski rad postane nekako svakodnevnica
i izlazak iz zone komfora je najčešće nezaobilazan u volontiranju, ali to svakako da dosta onako pospješuje i podiže i samopouzdanje i učimo nekako prilagođavati se nekim neočekivanim situacijama i vježbati tu neku našu otpornost. Evo, za Bosance je uvriježeno neko mišljenje da su oni posebno darežljivi, kako mi to kažemo, merhametli narod i mi se zaista odazivamo raznim akcijama, prikupljanju sredstava kada je pomoć potrebna. Ali evo uopšteno govoreći, koliko se mladi u Bosni i Hercegovini odlučuju na volontiranje? Istina jeste da u Bosni i Hercegovini je prisutna ta snažna humanitarna tradicija i ljudi se rado odazivaju prikupljanju humanitarnih sredstava kad god je neka akcija i vrlo rado pomažu ljudima u potrebi. Ali moram reći da i mladi sve više žele da volontiraju i sve više shvataju važnost direktnog doprinosa zajednici, sve više žele da se aktivno uključe u pomaganju drugih. Tvoja biografija je zaista motivacija, ali evo ako nekako uzmemo u obzir cijelo tvoje životno djelovanje, pa srednjoškolsko obrazovanje, sve do danas usmjereno je prema drugome, onome kome je potrebna pomoć. Sve te nagrade koje si dobila su na neki način priznanje, potvrda, sigurna sam svima onima kojima si pomogla, satisfakcija. Pa šta je to što te pokreće u tim volonterskim poduhvatima? Pa ono što me pokreće u tim volonterskim poduhvatima je svakako želja za pomaganjem i kroz svoje školovanje, kroz te neke životne poduhvate. Uvijek sam vođena time da pomažem drugima i da budem potpora drugima, a ta sva priznanja i satisfakcija onima kojima pomažem svakako da su mi nekako mjerilo da ono što radim kako treba i da je volontiranje u stvari moj način da doprinesem zajednici. To je ono što je na kraju dana moja najveća motivacija. Ja sam za tvoju priču, posebno za ovu nagradu koju si nedavno dobila, saznala kroz medije. Čini mi se da je to bilo gostovanje na N1 televiziji u jutarnjem programu, ali evo uopšteno govoreći, ima li volonterizam, daje li mu se dovoljno prostora u medijima? U kontekstu mog volonterskog iskustva primijetim da volonterizam nije dovoljno zastupljen u medijima, iako vidimo poneke izvještaje iz humanitarnih napora i nekih humanitarnih projekata. Smatram da bi volonterizam mogao dobiti dosta veći medijski prostor. Nažalost, dosta nekih humanitarnih napora i individualnih doprinosa prođu neopaženo, iako bi mogli poslužiti kao dobra inspiracija i primjer drugima. A realno mediji su ključni i ključni su u poticanju ljudi da se aktivno uključe u zajednicu i Međutim, svi ti napori da dođu malo više do izražaja su još uvijek nekako tihi, da kažemo. Da. Nadam se da će se to nekako promijeniti. Evo i tvoje djelovanje kroz djelatnosti Crvenog križa. Ja sam zapisala, aktuelna si predsjednica Mladih Crvenog križa općine Ilidža i predsjednica konferencije Mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Koji su to sve djelatnosti koje obavlja Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine? Dakle, mladi su uključeni u sve aktivnosti Crvenog križa i one u stvari imaju za cilj i veliku ulogu u odgoju mladih u duhu tolerancije i humanosti. Mladi su aktivno uključeni u razne seminare, ljetne kampove, takmičenja prve pomoći koje se organizuju na svim nivoima strukture društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine i čak i na međunarodnom nivou.
tu postoje mnoge oblasti i vjerujem da svako za sebe može se pronaći u nekoj, bilo to organizovanje akcija solidarnosti, akcija dobrovoljnog davanja krvi, možda edukacija građana o reproduktivnom zdravlju ili djelovanje u nesrećama i prirodnim katastrofama. U svakom slučaju za svakoga postoji nešto. Ako je Ayurveda prva pomoć koja život znači, na tom polju aktivna si još, kako sam malo prije rekla, od srednjoškolskih dana kada si formirala ekipu prvi pomoći koja je osvajala prva mjesta na raznim državnim takmičenjima, pa sve do danas kada djeluješ kao predavač, instruktorica u oblasti osposobljavanja i pružanja edukacija prvi pomoći. Mene zanima, evo, kakve sve vještine mora proći neko ko želi postati instruktor i edukator u oblasti osposobljavanja i pružanja prvi pomoći? Obzirom da ja nisam stručno lice Crvenog križa Federacije, ja mogu da kažem onako iz ličnog iskustva. Možda još i bolje. Kao što ste rekli, dakle, dugo sam aktivna u programu prve pomoći. Dakle, još u osnovnoj školi bila sam članica sekcije prve pomoći i tokom cijele srednje škole razvijala sam svoje vještine prve pomoći i unapređivala to znanje. Ono što je onako imalo veliki doprinos tome jesu takmičenja iz prve pomoći gdje sam imala priliku pokazati svoje znanje, testirati se onako i gdje su prikazane realne neke situacije i realno su prikazane povrede, stanja i oboljenja. I na taj način imala sam priliku pružiti nekako pravu prvu pomoć. A nakon toga kako sam, što se tiče polaganja za certificiranog instruktora, prošla sam kroz temeljitu evaluaciju. Dakle, ona uključuje teorijski i praktični ispit i također prezentiranje zadanih tema. I nakon toga, nakon što sam to položila, dobila sam certifikat koji mi omogućuje da sad edukujem druge o vještinama pružanja prve pomoći. Jedan često citiran hadis koji vjerujem svima nama poznat kaže: ko spasi jedan život kao da je spasio cijelo čovječanstvo. Jesmo li Ayurveda svjesni ovog vjerskog i životnog narativa i koliko je on živ među nama muslimanima i muslimankama? Naš narod, vođen iskustvom rata u Bosni i Hercegovini, a i trenutnoj situaciji, nažalost, koja se dešava u Gazi, smatram da imamo duboko nekako da živi duboko u nama ta misao ko pomogne jednom čovjeku kao da je pomogao cijelom čovječanstvu. I ta rečenica nekako naglašava važnost ljudskog života i treba da se vodimo time da moramo da živimo, da pomognemo onome u potrebi i da zaštitimo onoga koga je potrebno zaštititi. I obzirom da je naš narod prošao traumatično iskustvo, smatram da mi najbolje znamo koliko je važno zaštititi i pomoći onoga koja je u potrebi. Koliko je važno da mislimo o ovom narativu i da on nikada ne izumre. Da, i smatram definitivno da on još uvijek živi među nama muslimanima i muslimankama. Hvala Bogu. Kada govorimo o prvoj pomoći, evo danas iz pozicije edukatora, instruktora, kako god, ima li neka specifična situacija koje se sjećate, onako da kažem direktno sa lica mjesta, da vam je ostala u sjećanju? Iskustvo koje je nekako obilježilo moj volonterski rad jeste rad u migrantskom kampu u Blažuju. Dakle, provela sam tu 2 godine i zaista ljudi koje sam upoznala na tom mjestu i priče koje sam čula, recimo, evo, izdvojit ću sada, kada sam tek došla u kamp Blažuj, među prvim osobama koje sam upoznala bio je momak po imenu Bilal, dolazi iz Pakistana. I zaista uvijek on imao osmijeh na licu i kroz dalji razgovor vidjela sam kroz što je on zapravo prošao i da je jako mlad napustio svoju državu i svoju porodicu. Ali ono što me posebno onako što je ostavilo na mene trag i što recimo jedan dan je došao kod nas onako bos. Ja govorim Bilale, zašto si bos? On kaže da je na putu do kampa sreo jednog beskućnika na našim ulicama i kaže dao sam mu svoje cipele, kao njemu je potrebnije nego meni, hajde kao ja ću naći ovdje neke papuče. Tako da zaista
Bilal i njemu slični ljudi su podsticaj da nastavim da idem u tom smjeru i zaista to je jedno onako neopisivo iskustvo koje je jedno od brojnih, ali jedno od brojnih koje mi je donio Crveni križ. Za kraj, Rovida, kaži mi, evo kada se neko odluči da volontira poslije ove emisije, nadahnut možda i tvojom pričom, šta je to što može poduzeti? Koji su to prvi koraci koje može uraditi? Dakle, dovoljno je da odete u najbližu lokalnu organizaciju Crvenog križa, kažete da želite postati volonter, dobit ćete volontersku knjižicu. Stručna služba obavijestit će vas koji je to način komunikacije, obzirom da neka organizacija koristi Facebook kao recimo Facebook grupe kao način komunikacije, neki Viber gdje obavještavaju volontere o mjestu i vremenu određene akcije. Naravno, možete postaviti pitanje stručnoj službi što god vas interesuje, a i mi svi volonteri smo tu na raspolaganje kad god, šta god. Upravo da bi na samom startu dobili neke realne informacije i ne imali neka nerealna očekivanja kako si na samom početku i kazala. Hvala ti što si govorila za Bahar podcast. Hvala vam. Cijenjene pratiteljke i pratioci, hvala vam na gledanju. Podržite rad organizacije Bahar praćenjem pretplatom YouTube kanala. Do idućeg podcasta, masu selam i lijep pozdrav.